Akasheshekera izuba abaturo ku rugo mu Rwariire yo kubanza ni akabero mu ruwodi ya Nyakayojo bakira bayesharinga ahabw'oruguuto rubi orubatwire nubakora isoko mare emyaka erukurenga 5. Bagumaina ikagudo ndwana n'oruguudo runinga bo mufunga bo mubabaga batwara oruguudo rwarama leaders baturaganisa kutukorera ibintu byentunguka konke ntunguka to kugereyo ekikushasha munonga omwanya go guturumu omuzwekerwa wagwe no speaker wa city oruguuto runywana Mbarara y'amashuma hamwe na kibono muri bireri singiro kandi norabwame by'amaguzi bingi. Tuino busasi mari cyo kututera cyane nkenda kandi kikabwira bo mugandi wa mwakwizuka turi abantu ba Uganda twekara kasa kugira ngo tuza kurwana kuyaho tuino busasi bwitu kabanya Uganda. Twakirira umuhezi wa meya w'ururembo rwa Mbarara Priska Muganza umurongo watugambira entebe kanise zibina haruguutoru nowe sente zo kurukora zitaroho konka government nayo area where 1 billion yayo heri yabenetekateka kuhereza buri mwanya at least kashohoza honje ezindi ziriyo zisakwisha kandi egikota natine cyabonekire konka abantu muhumure abantu mazima kugira ngo no sure this is our government aburungi bwansegarukeho meno hwayiro government irufitahamu kugira ngo nayo yongesereze umurimo guboneka. Aidonka council tugerezaho imana tushazire konka no buryo mu budget as soon as possible ni mpamuza abantu bitwaba akabanchero mukano banya bantu mwe kansone bamanya government ne bamanya shiratware bitwa ugo muhanda gutasazurwe chance ro gwagiro mu budget. Orurembo rwa Mbarara narukiteganyisa ubwo mutunga sente zo kushoronza imirimo kandi za road fund abwe cyweke cyakashatu cy'umwaka go bye sente ogu tubatungire na 10 nda Aidan bataringaya.